I pozdrav ljudi, sa vama je Urkeful TV. Odlučio sam da vam pokažem jedan od mojih ovih trela. Pa sam odlučio da čisto ovako. I znači, ja sam ušao na mom Facebooku i sad, naprijed, hoću samo da vam ovako čisto idemo od mene, da ne bi gledali tu slike. I na primjer ono što sam htjela jeste da vam pokažem da samo da odgovorimo, vratim na Skype, da. Znači, prvo i ono što sam htjela, znači, daću vam link od ovog Facebooka ovdje, znači, i kad vam dam link, normalno, odrigujem se, čekajte. Znači, ovdje možete da me dodate na Facebooku da pričate sa mnom, da me pitate, ako imate da se me pitate, da pričate, ako hoćete samo da igrate neku igricu ili tako nešto, nije bitno šta. Znači, to sad mene je bitno. Ovo je za moj jask. Zato znači nije bitno. Znači, to je to što sam htjela. Znači, ono što sam isto samo to, čisto ovako da ne mogu da vam dajem linkove, pošto zabranjeno je baš da se daju linkovi Facebooka i YouTube video, što se to podrazumeva ovim reklamiranjem, tako da žalosno. Nađite mi ovako Uroš Novaković, znači idete traži ljude, kucajte Uroš, znači ovo sam sve ja bio, ja sam imao 5-6 profila, ali ovo sam ja, Uroš Novaković, Lil Falco, i uđite tu i vidite ovdje dodaj prijatelja. I to je to. Pomiriši mi ruku, smrdi, znam se, hahaha, srala sam. Bože, hihihi. Stvarno smiješno. I da, i to je to što je to. I to je to što je to. Ne radi kam. I znači to je to što htjela sam da vam kažem. Znači posjetite me u časkanju i to je to. Pozdrav!